samo zapamtite, bez drame i laganica, pozdrav! Marija Žeželj, pa dobro djevojko, okle tebi 466.000 followera, pa okle. A bi li ti došla kod nas u Crnu Goru, ako ti ne bi velika drama, da nas naučiš kako da mi pokidamo na Instagram, a? Trebalo budete svoj, jer je tako je možda i najzabavniji. Tako da mi je drago da se zabavljate isto vrijeme, nadam se da vam ne dajem neke loše primjere. I zapamti, život jeste ponekad drama, ali ne mora biti telenovela. Jer uz naše drugare iz Telenora uvek možeš biti na svojim omiljenim društvenim mrežama i sprečiti katastrofu.